Salibonani lonke bathandekayo kundawana zonke lapho elikhona. Siyahlangana njalo kusifundo sethu se-Sabbath kusalamhlanje. Okhuluma lani umfundisi uJimlilo inxusa engilawo bana bazivese. Salibonani isihlobo esithandekayo. Sibonga ithuba esilitholayo njalo ukuthi sizotaticha sona lesi sifundo kulona leli viki. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalibonga njalo elinye ithuba esiliphiwa nguNkulunkulu ukuze sifunde ilizwi lakhe. Okhulumayo uMrs Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga inkosi esisihlanganisile futhi njalo kusifundo sanamhlanje. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sizakhothamisa amakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, msindisi othandekayo, sithanda ukukubonga ngamathuba ukubana sihlale ezinyaweni zakho. Nxa sizakuzwa okunye ngawe sikhulekela ukubana umoya engcwele asincedise sizwisise. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Sisesifundweni sesitshiyagalolunye isifundo 9 lapho esikhangela khona isihloko esithi sona ukuphila ngokuhlakanipha. Singakaxoxi ngalesi sihloko ngizakucela bona asifundele indlela yokufundwa ngekhanda. Kwabase Efeso 5 ivesi lika 15 kusiya ku 17. Ngakho ke qaphelani kakhulu ukuba liphila njani. Kungabi njengezithutha kodwa njengabahlakaniphileyo. Liwasebenzise ngokupheleleyo amathuba wonke ngoba izinsuku zimbi. Ngakho lingabi yiziwula kodwa qedisisani ukuthi intando kaNkulunkulu iyini. Siyabonga. Sikhangele isihloko salamhlanje ukuphila ngokuhlakanipha. Sikhangele futhi le njini yokufundwa ngani ngekhanda. Nxa uthi waqaphelisana ukuba lihamba njani kwakutheni kungenxa yani uPaul waletha inkulumo enje. Yazi uPaul nxa wekhangela ibandla lase-Efeso ngesikhathi abaphila ngaso uyaphanga qathanise indlela abaphila ngayo lendlela ekhangelelwe ukubana amaKristu aphile ngayo. Aphange akubeke ngalindlela ukubana iziwula ziphila ngalindlela, abahlakaniphileyo baphila ngalindlela. Njalo abesekubeka kucace ukubana isikhathi asisekho, isikhathi esiphila kiso isikhathi esifitshane kakhulu. Kuqakathekile ukubana sithathe isikhathi sizibekele isikhathi esithi ku-investor kumbe usiphawule amathuba esilawo sewasebenzise ngokuhlakanipha. Ibandla lasendulo lona leli ibandla lase-Efeso kuthiwa indlela ababephila ngayo babephila buchapha abantu abanengi kumbe ngithi umhlaba waleso sikhathi waphila buchapha uzithokozisa. uPaul uphanga axwayisa ukuthi singafani lalaba bantu, singahlobonyi, singaphili buchapha, singaqamba amanga, singadakwa, sibe ngabantu abaphelele. Omunye ulokuthini futhi ngalendaba efana nayo. Mina ngifuna ukuthinta ukuthi nxa isihloko sethu sisithi ukuphila ngokuhlakanipha. Omunye ubengabuza ukuthi ukuhlakanipha yikuba njani. Yes. Ngoba kule ngcazelo eziningi esingaba lazo ngokuthi ukuhlakanipha kuyini, endelezo ngcazelo ukuthi zibe ningi zibangelwa ukuthi sibona njani umhlaba lo lapho esiyakhona. So khona lokho kuzakwenza ukuthi sizwisise ukuthi lokho kuthiwa kuyikuhlakanipha kuyini. Umuntu olengqondo obona ngelihlo likaNkulunkulu umhlaba lo nguye lo okhulunywa nguMaforo ozaphila esesaba isono, ozaphila ebalekela konke ukungcola. Kodwa lo obona ukuthi umhlaba lo wazivelela kweme kuma theories, akula judgment, akula accountability, akula lutho, uza kuye ukuhlakanipha ukuphila ngokuzikholisisa, ukuchitha wonke amathuba sisidla loba yini, sinatha loba yini, sisenza loba yini. So umlobi isifundo lapha uyasilethela ukuthi bekufanele ukuthi ingqondo zethu ziqale zibone umhlaba lo lapho yakhona ngelihlo likaNkulunkulu. So sizazwisisa ke ukuthi ukuphila ngokuhlakanipha kuyini. Hayi siyabonga kakhulu. Ukhona lokuthi
Okungezelela khona phayana sithola ukuthi sibe ngabantu abananzelelayo ukuthi uNkulunkulu ukhona kasiphileli inamuhla kule judgment ezayo. Ngithathekiswe ukuthi kule ndaba yokuqedisisa okuyintando kaNkulunkulu okundonsele kutheni iBhayibheli kumele sibe lazi ngoba yilo livezayo lokho kuyintando kaNkulunkulu bese siphila impilo ezingaxabani. Ukuphila ngokuhlakanipha ikwazi intando kaNkulunkulu okuthola ilizwi likabani likaNkulunkulu. Asiyeni phambili abasefeso 5 verse 1 leka 2. Verse 1. Ngakho wobani ngabalingiseli bakaNkulunkulu njengabantwana abathandwa kakhulu. Liphile impilo yothando njengalokhu uKristu wasithanda wazinikela ngenxa yethu njengomnikelo olephunga elimnandi lomhlatshelo kaNkulunkulu. Nxa ngakho unlungiseleni uNkulunkulu kuthi ukuthi silokho sisendaweni yokuphila kanjani ngokuhlakanipha. Yes. Kungaziphi indlela uPaul afisa abazalwane bamlingisele ngayo na uNkulunkulu? Okwakuqala uNkulunkulu luthando. Angithi phela. Yes. uPaul uyakhuthaza ukuthi ekuhambeni kwethu asihambeni ngothando. NjengoKristu wasithanda kangaka into yakhe yonke uyenze ngothando. Sifunde sikope uKristu. Impilo yethu ingene kufoloma kaKristu. Sibe njengoKristu. Nxa siqhubeka siphila sikwenze konke ngothando. So uthando yikho yilo lumele lunjani lusifuqe lusenze siphile. Okay. Akusifundele u1 John 4 verse ka 19 ubuye ufunde uverse ka 11. Okufithizela amazwi umafuro awachilo. Sesikhola phambili ngogcwalisa lumbuzo engibuzileyo usecho into yokuqala lapha kubana semlungisela ngokuphila njani ngothando. 1 John 4 verse 19. Verse 19. Yes. Siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Ngicina ku19. Yeah, buyela kuye ku11. Verse 11. Bangane abathandekayo njengoba uNkulunkulu wasithanda kangaka lathi kumele sithandane. Landela amazwi kaMaforo ubana kumele simlungisele ngokuhamba njani ngothando. Lama verse akuncindezela njalo ukuthi wasithanda athi kasinjani ngasithandana. Okunye ke ukumlungisela simlungisela ngephi indlela? Ngicwalise kumaforo ukuthi siyaphansi ukuthi nxa sihamba ngothando kusitsho ukuthi kufanele sithandane. Kutsho ukuthi impilo leyi eyokuhlukuluza kumbe yokuhlukuluzana eyenzondano kayisoze itholakale kithi. Umlobi lapha mfundisi uthinte indaba yothando lukaNkulunkulu oluzidelayo. Abe sesithi okwenza ukuthi uJesu ngoba uqala sinike umfanekiso walokho uKristu akwenzileyo. Uthi uKristu wadela konke ngenxa yothando weza ukusifela. So zimbalwa lapha izinto eziveziweyo ngothando lukaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Okokuqala kuyilokho ukuthi wasithanda. Okwesibili kuveza njalo ukuthi thina esasimele sife saphiwa impilo. Yena owayeyimpilo wathatha ukufa. Isubstitution ukuthi yimo bekumele ngife kodwa uKristu wasesifa endaweni yami. Iphindlela esingaphila ngayo ngothando. Iphindlela esingaphila ngayo ngothando. Okwathi ukuthi lelizwini lakhe lelo thando kumele lwakhelwe phezukwane. Indaba yothando mfundisi ikakhulu yakhelwa ekuzehliseni. Sithobelane. Ucabangele omunye umuntu. Ngicabanga njengoba uKristu eluthando wakhe. So uthando luqinile lwakhelwa phezulu kwabani? Lwakhelwa kuKristu. Bese sikopa njengoba sithe imodeli sokunguKristu. Khona lokho kanye akwenzayo. Angayiboni njengento yokuphanga. Uthe nguNkulunkulu enjengoNkulunkulu azehlisa. Akulathando oludlula khona lapha. John 15 verse 13 athini?
ngibuyela emazwini kaMrs Mhlanga lapha athe khona uKristu waluveza ukuzinikela. Yes. uJohn 15:13 uthini? Verse 13. Ngakho olothando olukhulu kulaye onikela ukuphila kwakhe kubangane bakhe. Uthando ukunikela impilo yakho kanjani kubangane bakho. Yiziphi iziqiniseko eziphiwa nguPaul maqondana lalo umhlatshelo na esifunde ngawo? Ivesi ka1 uEphesians chapter 5 sifundani? Okay, okunye bese sike sakuthinta ukuthi iziqiniseko zothando lolo ukuthi yena vele uKristu ukuze afele ibandla wayefuqwa luthando. Uthando, yes. Yes, and uthando lwakhona bese sithintile ukuthi kwakungumuntu okumele afe kodwa uKristu wafa endaweni yomuntu. Okwesithathu umloba sivezele khona i-sacrifice ukuthi uthando lukaKristu uKristu wayezinikela yena engumhlatshelo. Yes, engumhlatshelo. Bese mfutho njalo kambe sifunda mfundo bani nxa sesibela kunkolo yezolo engakafi esiphambanweni inkonzo yemhlatshelo. Yes, inkonzo yemhlatshelo yonke lesiyithola kuTestament elidala ibikhomba umhlatshelo omkhulu onguJesu. Then okwesine usinika ukuthi umhlatshelo le uliphunga elimnandi. Kutshoni khonapho? Kutshoni kanjalo usihloya ithinta le ndaba. Kutshoni ukuthi liphunga elimnandi. Yabona ungabuyela ku sanctuary besikhuluma ngayo. Yeah. Kule court le owakuthiwa indawo engcwele. Kwakusiba le incense impepha ayichiswa lapha ayisiba liphunga elimnandi. Uyabona umhlatshelo nxa uthiwa ube liphunga elimnandi kutshiwo ukuthi wamukelekile. Wamukelekile, yes. So umhlatshelo lo kaJesu wamukelwa ngubaba. So yonke into ayenzayo kuzasihlenga yamukelekile kuvunyiwe kube yimbadalo usibhadalele. Kwahluke ngaphi lo muntu basesiba lesilungu oaphisayo. uNkulunkulu osezondile lalo umhlatshelo owamukelekayo oliphunga kwahluke ngaphi ke khonapho? Yabona indaba le iyaphila ngibona abantu njenge ngizwa abantu bethana na into azingihambele ukuthi bazondile abangazi isetshenziswa ikakhulu kunkolo zesintu esingathi paganism phandle lapho kuloNkulunkulu ozondileyo kakhulu ofuna ukubana azoncengwa limqakezele limncenge uNkulunkulu limbhadale kuchithwe inotho yonke kuncenga uNkulunkulu ukuze ngenze njani ngamukeleke kodwa lo esimkhonzayo yena uba nguye umnikelo wakhona okwathindwa umhlanga lapha nguye obhadalayo nguye oba lihlazo ukuze thina sithole impilo. Sihlobo ezithandekayo thina sithandiwe esingakwenza yikuthi sibonye simdumise uJehova samukele asenzele khona. Othi siye phambili asifundele uverse 3 lo 4 kwabaseFeso chapter 5 verse 3. Yeah. Kodwa phakathi kwenu akungabi khona lokuncane ukuxhwala obufebe loba yikuphi ukungcola loba okobuhwaba ngoba lezi zinto kazifanelanga ebantwini abangcwele bakaNkulunkulu. Njalo akumelanga kube lenhlamba lenkulumo zobuthutha loba ubuphoqo okuyizinto ezingafanelanga kodwa kakube lokubonga. Nxa sala amavesi asanibana awabale kathesi yini into esihlupha uPaul kakhulu wabona futhi ingozi bani kulabo abasebatsha ekukholweni kule indaba kuyini okumhlupha maybe ngahle ngiqale khonapho ukuthi sinanzelela ukuthi lapha uPaul unanzelela indlela abantu ababeziphatha ngayo ukuthi hlezi abanye abatsha ekukholweni babengagcina sebehlehlele emuva sebebuyela empilweni yobunyama esike sayithinta ukungaziphathi lapha okwakungayenza ukuthi ubufakazi babo kuKristu bube yize. Kwezinye izikhathi ukuthi sikhethe uKristu sihamba loKristu simkhulumela ngcono sizincwadi ezibhaliweyo wakungagcina kungasazwisiseki. Yabona nozindaba eziphindayo ibandla leli kumbe isizukulwane lesi abantu laba bephila kusikhathi sebandla leli laseEfeso kuthiwa babe ngamachapha
indlela ababephila ngayo lapho akuthintileyo bengazithibi benatha bedakwa i-society yakhona ngabantu ababe ngabo ukuzikholisisa ukuzijabulisa ukujabulisa inyama leyo so uPaul ubuya akhuza ukuthi hayi lingabi njengalaba bantu ake ndiguquke lithi uyabona kwakuyisizukulwane lapho abantu bezithokozisa ngamanga lenhlekisa kuhlekwa nje ama-jokes kusenziwa konke nje kululazise ivangeli leli kumbe yazi kwesinye isikhathi kuze ungikhumbuze even isizukulwane sakade angisiboni mfundisi Mlilo sichiyene lesizukulwane lesi ngendlela abantu abazikholisisa ngayo ungayavula khathesi any TV channel any program nxa kuthiwa sikholisile kumbe into esichazayo yilapho okudramatizwa khona isono okulenhlamba khona okulezimpi uyazi nxa kuthiwa imovie imnandi kulapho kubulawana khona okugijinyiswana khona kumbe kule okulondakisa okungela kuziphatha so ilizwi lenkosi liyasikhuza lisixwayisa namhlanje ukuthi singafani lalaba bantu nxa sibala uverse ngo3 usiya ku5 manje uthini Maforo ngemfundiso ezikhona kumaKristu ukuthi uNkulunkulu kalandaba lokuthi wenzani uNkulunkulu ukhangela inhliziyo kodwa ivese sifundelwe nguNozi laphana ihle yasicasisela yabalisa izono ongamelanga abalandela uJesu bazithole bekiko and futhi siphile emhlabeni owe-technology okokuthi abantu bayaphila phakathi kwe-sexual immorality kokungcola sikubukela emafonini ethu sikuphila ensitha kodwa siqhubeka sisithi singamaKristu ngicabanga ukuthi umpostoli Paul ulethi isixwayiso kakhulu thina ithe esisengozini ngoba angithi uJesu bekhuluma ngakho ukuthi into le nxa ivelisa enhlizweni yakho usukwenzile mhlambe abe-Efesu enxebe bevele bephila bekwenza but kathesi izinto ezisemcabangweni yethu izinto ezisenhlizweni zethu even sisenkonzweni phakathi ama-imaginations zethu angcolile ngendaba zamacansi yabona into elethwa umhlobo wami la njengocansi so yinto okuthiwa ithokozisa abantu ongezwa kuthiwa umchumayelo othile kumbe yasichaza ngesimfunayo asinxuseni ubani kumbe kule family life program abantu bafuna khona lokho kube ukuxoxwa yikho kusigqugquzela bafuna izinto eziphuma emzimba imizwa so simele siqaphele izihlobo ezithandekayo i-TV lobu bukela nxa kungela cansi kungelani into yakhona ayizange ibe mnandi emtshadweni mfundisi nxa kuthiwa uMC osithokozisayo ubukhayela uthi abekhulumani ukhulunywa khona lapho lihlanyele lapho babazala umamazala abantu bahleke asiqapheleni lokho esikukhuzwayo okunye kwakhona kubanyelwe kakhulu yikudakwa abantu badakiwe kuyini abantu besizukulwane sakhathi kukhona laba abakhulunywa nguPaul asikho soba le into esizenzayo uzabona ukuthi zenziwa ngabantu kanjani abadakiwe kusiyakhuza ukuthi asambeni ngendlela kaNkulunkulu eqotho siza kuvikeleka ngizwa abathandekayo izikhulumi lapha ziveza ukuthi ungaba lesipho sokuhlabela ungaba lesipho sokufundisa ungaba lesipho sokuchumayela ungaba lesipho sokwazi ukuchaza iBhayibheli kodwa nxa umKristu phila impilo ehlambulukileyo phila impilo eyamukelekayo ngoba yisitsha esingcwele ezakuphatha izinto ezinjani ezingcwele akusifundele uverse nga5 sibone ukuthi kumele siphile impilo enjani kumele sihambe njengabantwana abaphila impilo bani uverse 5 Ephesians 5 verse 5 ngoba kuliqiniso ukuthi akula muntu oyisixhwali longcolileyo loba oyisihwaba umuntu onjalo ukhonza izithombe olelifa embusweni kaKristu lokaNkulunkulu. Okay, sesizwile bathandekayo yibona kwesikhathi sikhuluma bana Paul ubekhuza ngezono ezinjani
eziyinhlobonhlobo ongamelanga amaKristu babalele kuzo. Manje kathe sethintwa inkohliso zamazwi ayize. Ukukhohliswa lokhu kumchiya engaphi umuntu ngokuxwayisa kukaPaul na? Sithola ukuthi lokhu kusilidela ekufeni, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uza kwahlulela esokudonsela ukuthi sigcine silahlwa nxa siphila buchapha. Okay. Akulo wengeza lapho mbona kucacile ngithi. Kukumele abantwana bakaNkulunkulu babe ngabantu abaziphatha njani. Umbuzo ofana nayo imfundiso yenkohliso yayiqalile ukuhlasela leli bandla elincane. Kambe esikhathini sethu akuveli na abakhohlisi? Uma bevela kumele siphatheke njani uma sifuna umbuso wezulu na? Khona manje yibo bodwa abakhohlisi mfundisi. Ungaba sebandleni kumbe phandle. Lento esizibukelayo, ngizobe lokho ngibuyela khona phana. Esizilalelayo, esizibalayo, inkohliso kuphela. Uthi ngendlela umuntu acabanga ngayo unjalo, as a man thinketh so is he. Khona lokho esikufaka lapha engqondweni, inkohliso yonke, garbage in, garbage out. Ungagcwalisa lapha inkohliso lokubukelayo, idrama yonke naleyana. Sicina sesiphila njalo. Ngilethele umzekeliso ikakhulu oyecansi. Uzathola ukuthi idrama eningi esizibukelayo, uzathola ukuthi abantu umtshado usululazisiwe. Abantwana abaningi bayasuka ngakibo, akasasuki ngakibo aye emendweni. Qala asuke ngakibo aye rent eflatini azihlalele kumbe secollegeini kumbe kunga. So kungani yikho vele kumele kwenzakale ngani ngoba abantu batshonela ukubukela khona lokhwana. So isono singena ngaleyo ndlela. Yenye inkohliso engayithola khona engiyitholayo lapha namfundisi. Kube sokubuya laba izintshumayelo ezikhona, abafundisi abakhona, izimfundiso zamanga zokukhohlisa ngoba ngani abakufunayo yikutshela thina esifuna ukukuzwa okujabulisa izindebe zethu okungakhuziyo isono. So inkohliso igcwele yiyo esikiyo ende siyayijabulela. Nxa singaqaphelanga sisengozini, siza kungena olayekeni lolo obeluthintwa ngudadewethu lapha uNosi. Siyabonga ukungezela lokho okuchiwe kumaforo ukuthi ingozi esiphakathi kwayo kakhulu indaba yenhlakanipho yawo nalowo mhlaba. Ukuthi uphilela ukuthi uzuza inotho, uphilela ukuthi wenzeni, uphilela ukuthi uzuza umhlaba wonke. Yikho abantu abaningi bengabizelwa ekuchiyeni isono. Abantu abaningi mfundisi ungababizela elizwini likaNkulunkulu. Uyezwa besala bethi hayi kutheni ichurch lemthetho strict. So umuntu wensuku zokugcina ufuna ukuziphilela ngendlela yakhe umathanda. And umafaro sekuthintile ukuthi lathi esingabelusi bezimvuzo kaNkulunkulu sesiduhisa abantu ngokuthi sibapha lokho abafuna ukukuzwa. Kodwa impilo yesono iphila phakathi kwabo. Yikho umpostoli Paul asixwayisa khona lapha kuverse 6 uthe lingakhohliswa. Lingakhohliswa ngabantu ngoba lokhu ukungcola lokwenzani kulethula kaNkulunkulu. Kusitshoni, kusitsho ukuthi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwenza siphile sizwisisa ukuthi kulokwahlulela kusasa. Kulokwenza le accountability ukuthi mphile njani uNkulunkulu uyakunaka kakhulu. Kungencane uPaul okhuthaza ukuthi abazalwane bengadlelani bengahambelani badlalane lezoni na. Nanzelela ukuthi ubunyama lokukhanya akulabudlelwane. Futhi sinanzelela ukuthi uNkulunkulu usibekile ukuthi sibe yikukhanya. Lapho esikhona kumele abanye badonseleke kuKristu ngokukhanya esikuthethe kuKristu. So singahlangana kugcina kungasaphumi kahle. Anti ama tomatoes nxa ekucrate kungaba lelilodwa vele libolileyo libolisa wonke. Okay. Indaba yesono ilendonsele emangalisayo mfundisi. Right. Vele singahlala
sigudlane lesono vele ungani kulula ukuthi kancane kancane sinyomuke entandweni kaNkulunkulu. So umpostoli Paul uyayizwisisa i-great controversy, i-force kumbam indonsela yesono. Yikho uSams uDavid ehlexwayisa ukuthi obusisiweyo ngulo ongasoze ahlale endleleni yababi. Kodwa yena uzacabangisisa ngelizwi likaNkulunkulu ibusuku lemini abe sesiba yisithelo, abe sesiba yisihlahla esi-evergreen esizaqhubeka sithela isithelo sokulunga. So kufanele sibili sibaleke, but abantu abatsha ikakhulu nyake mbone ngani sicabanga ukuthi kakulandaba ukuthi ndlala lobani. Sicabanga ukuthi hayi lanxa kufanele yakhe imduli phakathi kwethu labangakalizwi ilizwi, kodwa akumelanga impilo yethu ingenane okuzazi kukwenze thina simonyoke kukholwe. Ukungezelela khonapho inanzelela ukuthi kumele sizonde isono ngokwaso hatshi isoni. Kwezinye izikhathi sigcina sesikubambanisa kugcine kungasaphileki. Nanzelela ukuthi uNkulunkulu uyafisa ukuthi ngase yaphila impilo yokuthi sithokozise yena. Ungananzelela lapha kwabase-Efeso abantu babephilela ikhathesi. La khathesi sho ikhathesi siyayiphilela okokuthi into engiyiqhakathekisa ukuthi imali itholakala ngaphi. Ngingenza noma yini ukuthi ngithole okokuthi ngisuthise kwakhathesi. Angisakhangela ukuthi ukukholwa kwami kuzabe kulonke ku-right yini ngahamba ngaleyo ndlela. Sengathi umlimi engasisiza ukuthi siphile sikhangele ikusasa. Othi singalibali ukuthi isifundo sethu sikhuluma ukuthi ukuphila kunjani ngokuhlakanipha. Sesizwile balaleli ukubana ukuphila ngokuhlakanipha ukuxwaya lokukhetha abangane abazakwenza uyebona umbuso kabani kaNkulunkulu. Akumfundele abase-Efeso verse 11 kusiya ku-14. Verse 11. Lingahlanganyeli ezenzweni zobumnyama ezingelazithelo, kodwa lizihlazulule, ngoba kulihlazo lokukutsho okwenziwa yizigangi ensitha. Kodwa konke okuvezwe obala yikukhanya kuyabonakala, ngoba yikukhanya okwenza izinto zonke zibonakale. Yilokho nje kuthiwa, phaphama wena oleleyo, vuka kwabafileyo, uKristu uzakhanya kuwe. Right. Siwalalele lama verse wonke esesithe sawabala lapha. Lingahlanganyeli lemisebenzi yobunyama kodwa konke okuvezwa yikukhanya kuyabonakala sesiwafundile. Lama verse abase-Efeso 11 verse 5 verse 11 kusiya ku-14 siwazisa njani ngokuphila ngokuhlakanipha? Siwazisa njani? Alright. Umuntu ohlakaniphileyo andikumesabayo uJehova. Nxa siphila ngokuhlakanipha sihlobo zami siyaxwaya konke okunjani okubi bese sibuya ebukhoneni bukaJehova. Iningi lamaKristu lilele obukabhuka sibe. Actually kuqala uthi lingahlanganyeli emsebenzi wobunyama usiya phambili uyi-addressele. Kumenqale lapho. Alright. Kulokho esisanda ukukhuluma ngakho okulula mfundisi yikuphi ukuthi owisomunye nguphi osesihlahleni ophezulu kumbe phansi olula ukuwa nguphi so ngophezulu ilevel yalo sekhetha longakhethanga ayifani wena uphezulu udonseka lula ukuthi wehle phansi so ubungane lobo bese uqaphele abantu esilapho angithi phela bese sikuxwaya ungabala ngonjobi ukuthi wayexwaya umubi ebaleka khumbule uJoseph umuntu omutsha kuthiwa wabaleka walithiya lebhachini angithi phela lapho nxa sokumele sikhethe okwakuthinta unoza asitsho ukuthi singabi lobudlelwano labangakamkhetha ukuthi siba labo kodwa ngenhlakanipho i-memory text ekutshoyo sihlakaniphe sibale lezinsuku sikunanzelela ukuthi siphila ngayiphi ngibuye la abantu balele kuthiwa phaphamani vukani linanzelele izikhathi ezinjani bakithi siphila yizo sihambe ngokuhlakanipha sihambe ngokaJesu singarojwa akusezakhuluma ngelana ukuthi uSathane vele ulaba prophet bamanga abantu abazosikhohlisa ungakhohliswa phaphama sizivikele sibe yazi qaphele lengozi esinjani
esikiyo lo sixwayisayo uyayazi lento le usevela kiyo uyayazi kusasa izolo sokaphambanisi senza kuhle nxa singamlalela. Ukungezelela khonapho sinanzelela ukuthi lapha siyakhuthaza njengabazalwane ukuthi kumele siphile impilo yokulunga. Imisebenzi yethu ibonakala athi ukuthi kubonakale thina kodwa yena lo ophila phakathi kwethu onguKristu. Sinanzelela ukuthi ngazo zonke izikhathi nxa siphila ezinye impilo zethu kazidumisa uNkulunkulu. I-challenge enkulu okumele siyinanzelele kwampa ukuthi ekuphaphameni kwethu siphile ngempilo ezidumisa uNkulunkulu ezimvezayo uNkulunkulu. Ziba lendonsela. Wona vele nxa usenza ukuqotha ngithi ngangana abantu bayahleka bathini kodwa ekugcineni kwakhona kuba lendonsela. Abantu bayadonseleka bamkhethe lo Jesu. Othi ngiqinise njalo umbuzo wami ukuthi bona la nje abantu abakholwayo kumele baphile njani phakathi kwabantu abangakholwayo. Sike sayibalisa nxa singajula kancane ubana kumele baphile njani phakathi kwabantu abangakholwayo. Okay. Ungafunda uMateyu chapter 5 verse 16. uJesu uthi thina siyikukhanya kwezwe. Yes. Ufanele ukuthi abantu umhlaba vele ngenxa yesono semnyameni. So thina sesamukela uJesu sayazi impilo yokulunga nxa siphila phakathi komhlaba uthe bazabona imisebenzi yethu bese bedumisa ubaba osezulwini. Bazabona imisebenzi yethu. Ngize ngacabanga indaba kaMordekhai. Mordekhai kuthiwa wayezihlalele kuphela egedini sisaba uNkulunkulu. oHamani bakhubeka bakhubeka ngokubona nje impilo. So lapho kulokukhanya lomnyama vele kakuhambisana. Yikho kufanele ukuthi thina unozuke wathinta indaba yokuthi siyincwadi efundwa. Bekufanele ukuthi thina ngokuphila kwethu abasemnyameni bambone uNkulunkulu kithi bese bemazi baphenduke ngakuye. Ukukhanya kuziforce. Awuzibambi amandla. Ukukhanya nxa kulobunyama ungalayithi isibani ubunyama buyamalala bodwa. So isihlobo esithandekayo sihamba ngokukhanya. Uyazi ukuthi sake sibe semsebenzini endaweni ezitshiyeneyo. Nxa uqotho uzabona lokuwaya bekubalekela. Asitshane la lokhu nje kuthi ngoba abantu bayakwazi into eqondileyo abantu kanjani lento eqotho abantu bayazi sikhangelelwe ukuthi uye wethu abe nguye uhathi abe ngubani ngwazi sihambe ngokuqonda inkulumo zethu mfundisi ama business deals zethu nxa sisenza sithenga sithengisa akucace ukuthi lo ngumKristu izikali zethu zicace kuzaba lendonsela ingozi ile yikuthi sikhona ngale emhlabeni sibe sesiqina ngokukhuluma nje kuphela so senza kuhle nxa singalalela sivuke emaqandeni wakithi sivuke siphaphame sihambe ngoqondo. Inamaforo okunye ukulala embone ngani ibandla lisengozini yakho yikuthi kasilihloli kuhle ilizwi likaNkulunkulu ngoba uDavid antuthi kuPsalms 119 verse 105 ilizwi lakho liyisibane enyaweni zami liyikukhanya. So nxa kuyikuthi ilizwi likaNkulunkulu yilo lodwa elilethu ukukhanya yilo bekumele ukuthi siphile ngalo but kathesi ingozi esikhona ukuthi siba ngaki esiyidinga intando kaNkulunkulu ukuthi sibe yazi sibe sesihamba ngayo. So lathi siphile emnyameni kunjalo singakwazi ukuthi uNkulunkulu uthini. So i-challenge engilethayo kithi balaleli ukuthi kasiyidingeni intando kasifundeni ilizwi yilo lodwa elizakhanyisa ukuthi sihambe njani. Phezu kwalokho elikutshoyo wona sidingeni inkosi. Uverse 14 uthena phaphama wena oleleyo. Asiwakhangeni lamavesi iphinde ithi uvuke kwabafileyo uKristu uzokukhanyisela. Amagama lamathathu phaphama wena oleleyo uvuke kwabafileyo kukhulunywa lamaKristu ngabanjani wona lapha kutshoni kuthi bakusiphi isimo na yabona isiKristu sayidla uyaphila kumbe ufile. So lapha kuthiwa vuka phaphama kwabafileyo uJesu uzile uthi ngizile ubani benempilo impilo nani igcwala kwayo iphume. Nxa ungela impilo njani mfundisi ufile angithi phela ungabe uyahamba abaningi bayazihambela badonda ukuwa nje kuphela bafile abantu angithi phela uJesu uzile
ukubana sibe lempilo. Asiphaphameni, uyasinikeza yona le mpilo, sihambe ngokuqonda, singaphindi sifana. UPaul athi akuseyimi engiphilayo, angithi vele mina sengifile. Asifeni kumselfu lokhu, die to self, sife siphila kubani? kuJesu. Sihambe ngokuqonda, sizaba lendonsela ngoba uJesu uthi mina uma ngingaphakanyiswa ngiza kudonsa abaningi, angithi vele uyazidonsela abantu. Asiphileni nxa sihamba la sibe ngoKristu abancane, sizabe singabaphilisi. Yebo. Ukungezelela khonapha ngize ngithathekiswe ngomhlabelelo uthi qaphela umbuso kaJesu osusondele. Kuthi ukuthi kumele sihlale singabantu nxa siphapheme silindile ukuthi la nxa engaqhamuka konke kuyasilungela. Nginanzelela ukuthi okunye kungasenza ukuthi sibe ngathi silele kulandela izinto zomhlaba. Ukuthi lapha lathi sikhona. Sengathi umlimo engasiphathisa asenzele kahle ukuthi sihlale singabantu abananzelelayo isikhathi esiphila kiso ukuthi singabikhele sisicine sesiziphatha buchapha. Siyabonga, ngizwa ubana impilo le edinga bona sivuke kwabaleleyo, ukulala lokhu kuyingozi ukuthi unjengomuntu ofileyo. Ibisithena uKristu uza kukhanyisela. Angazi bona sisuse kanjani leyo ndathi uKristu uza kukhanyisela. Ngamanye amazwi ngilalela ukuthi yena akula muntu ongazikhanyisela, ongaphaphama, uvuke kwabafileyo. Then lapho ungakhanyisela khona sokuthungamela uKristu. Nxa ungaphaphamanga ke, nxa ungavuka kwabafileyo awukhanyiseleka, ngithi. Yes, awungifundele iverse ka-15 siya ku-17. Verse 15. Ngakho-ke qaphelani kakhulu ukuba liphila njani. Kungabi njengezithutha kodwa njengabahlakaniphileyo. Liwasebenzise ngokupheleleyo amathuba wonke ngoba izinsuku zimbi. Liwasebenzise ngokupheleleyo amathuba njani? Wonke ngoba izinsuku zinjani? Zimbi. Uyiphetha njani indaba yakhe uPaul? Kuyini sibili akukho uPaul akutshisekelayo ekuphetheni kwakhe indaba yakhe uPaul? Uyabona indaba elethwa nguPaul, bisela kundatshana yethu siqale ngayo, ngayikhanyela introduction yethu lapha ku-auction. Yes. Indaba le kuthiwa bathi befika bathola le vazi le bayithenga ngentengo abo $200. Alright. Becabanga ukuthi hayi ivazi nje eordinary ayisetshenziswa endulo. Kukanti iyona ivalue yayo, intengo yayo yayidula kakhulu, yayivaluable ngoba kuthiwa yayingendulo i-Islamic world ngayo. So owathi nanzelele ku-auction wayibona ukuthi into le iyadula, wabhadala nje ngentengo yena le njani efunakalayo, kanti uthole into engaba intengo yama-5 million enethenge nge-200. Alright. So lapha mfundisi silethelwe enye indaba la ukuthi thina ake nisephaphame senelise ukubala amathuba la ngoba ngalokho esikubhadalayo kumbe in exchange kulula kuchiphe kakhulu esikunikezwayo, angithi phela kuyadula khona angithi kodwa sikuthenga ngentengo ephansi. Yikho phela umlobe engimthandayo ukuthi sathi sesezulwini kuthiwa sonke sizathi izulu lichiphe kakhulu. Ngoba amathuba la sasebenzise ngenhlakanipho akukabonakala, akufikanga le ndlebeni lokho esinjani esikulungiselelwe. So zihlobo zami siyakhuthazwa ukuthi siqaphele, sithenge okungela mbadalo, sikunikwa mahala, kodwa esikuthengayo ngokunaphakade sizaphila nakho engunaphakade senzelwa umusa. Intokozo yala njengoMusa atsho ukuthi ukuthokoza kweGibhite lokho ngokwesikhatshana, ngangcono ngihlupheke okwesikhatshana uze ngithokoze ingunaphakade. So kudingeka abantu abaphaphemeyo abakhangela amathuba babekwazi ukuthi hayi ngangcono ngisacrifice ukuthokoza lokho kwenyama okwakhathesi ngiza kuthokoza ingunaphakade. Badale lokho kubolayo, ngikhambise lokho kubolayo ukuze ngithenge okunganjani okungaboliyo. Siyabonga bani letha indaba eqhakathekile, angazi besizwisisile sonke indaba le eqhakathekile ukusebenzisa amathuba ethu. Lokho kungikhumbuza I think izifundo ze-comments nxa uthenga ama-shares. Kulabantu abaphilela
okwelusa ukuthi namhlanje ala kodwa ngiyakwazi ngemva kwensuku ezingaka abe sekhuphukile ahla wathenga kwaphana asemselelo thuba athenga kwaphana njani ukuhlakanipha lokho kubana asimekeni sure sibamba usindiso sanjani lusabambeka yes right ngicela ukungezelela lapha awengeze sure umpostoli Paul asinika umfanekiso awusebenzisayo ukuthi ukuphila kwethu kufanisa lokuhamba ngicabanga ngathi nxa bengingahamba eminyameni ngingaboni lokuthi kumbe kulamagodi kumbe kulameva usinika wona lo mfanekiso ukuthi sinanzelele ukuthi siphila njani kusitsho ukuthi mfundisi kumele ngihambe ngicinga kumele impilo yami yesikristu ibe nyokuzicinga lokuzihlola ikumpostoli Paul kwenye indawo ibhala ukuthi ake lizihlole libone ukuthi lisekukholweni yini ngoba okujwayelekile sakhuluma siqalisa lapha ngesifundo ukuthi idrobo le Ephesus lalile activity kubusy kusenziwa lokhu lalokuyana kugcwele ukungcola yikho umpostoli Paul okwakumhlupha ukuthi ibandla liyagcina lithathwa isikhukhula leso so siphile esikhathini esinjalo okudingwa khona imali okudingwa khona impilo kahle okudinga inhlala kahle kunengo esiphakathi kwakho kodwa uyasikhuthaza lapho ukuthi zihlo isikristu sakho sikhangele ukuthi sinjani impilo yakho yokuthandaza iyaphila yini impilo yokufundwa kwelizwi iyaphila yini ngapho umlobo besiveze sifanele siphile impilo yokufakazela uJesu so kufanele ukuthi isikristu sethu sisicinge yikho sithi nanzelelana ukuthi lihamba kanjani ukungezelela khona phana sinanzelela ukuthi nxa sivezelwa ngendaba yokuhlakanipha kutsho ukuthi sikhangela lokho esingaba yikho khona kuKristu sihluthuna amathuba lapho efikile amathuba ngangizwe ukuthi aqoqoda so kungenzeka ukuthi liqoqoda ithuba likudlule ugcina ungasasindiseki so ngithola iurgency ukuthi izinto lezi lapho kudinga ukuthi sisindiseke kumele umlimi asisize siwabona amathuba angasidluli lethwa la uvundile indaba yamathuba ikakhulu thina abantu laba balesikhumba lesi abansundu indaba yesikhathi right asisiphathi kuhle asikwazi usifike isikhathi uzuzwa kule statement uzothiwa hayi ungabuza khona uzothiwa siyahlangana ngamapast akukhulunywa isikhathi esiqondileyo kuzokuthi kule African time akulanto enjalo isikhathi ngibuye kumathuba asifundeni sinanzelele ikupha isikhathi lesi nanzelele isikhathi ebese sithi yena ngoba izinsuku zinjani zimbi just imagine that was 2000 years ago 2000 iminyaka ezinkulungwane ezimbili ekhuluma ngakho ukuthi kwawukubi khathesi kungabe sokunjani khathesi kuwesi yikho sike sathi ukuthi zona ekhuluma ngazo babezenza khathesi ziyidrama izona ezasenzakala kuhlobo ngobutabane kwakukhona yebo kodwa khathesi kufakiwe kwalegalizwa kusemthethweni so izikhathi esiphila kizo zimbi kakhulu izihlobo ezithandekayo ake sifundeni siqaphele amathuba lanxa so singanjani singadlali ngesikhathi singadlula singabizi wona phaphame angithi phela sibe ngabahlakaniphileyo sithi siphila ngokuhlakanipha konke sikwenzayo sikwenze njengabantu abangafanga abangalalanga abaphapheme abavukileyo bese senza izinqumo ezinhle ezizakutsho ukuthi ngunaphakade yethu siyayichitha sina ngizwa lesithi lona umzuzu munye ngamunye uqhakathekile empilweni yomuntu ungakelwe njani odlule ngakayisikho kusebenza kuphela lokwenza imisebenzi ongakwenzayo kodwa phila nje umuntu njani ohlakaniphileyo kakakathesa angikwazi bana umaforo leminyaka emingaki angikwazi umntana wami leminyaka emingaki angikwazi abantu leminyaka emingaki kodwa ungadlala ngesikhathi usaselamandla usufika ngale kubo 60 usiya ngale emuva uzawukhangela emuva either ubonge inkosi ukuthi angiphile kahle ngasebenzisa wonke amathuba kumbe ukhangele emuva ukhale isikhathi esichithekileyo wasted years
ngafisa nganyaphila futhi kodwa kusanjani awusabuyelwa emuva impilo iba mfundisi izinto ibale wathina ukuthi kuhlengwe yes lesi Greek elisetshenziswa elinye la khona kuthiwa lithi ukuthi ukuthenga yes. isikhathi to buy time angithi phela ngoba insuku zimbi ngithathekiswa indaba elethayo ukuthi nxa anti sikhuluma even la nge-retirement yes abantu bahlaba umkhosi sesiya retire kala lutho ngani ngoba akasebenzisanga isikhathi kuhle so let's redeem asihlengeni isikhathi sisithenge yabona isikhathi ithuba nxa ulichitha bathi it's invested uzibekele nxa usisebenzise kuzibekele isikhathi ukuze uyenelise ukwenza njani nxa sokufika lapho kudingakala khona sesizihlenga kunjalo lempilweni yethu enjani yokukholwa siyasihlenga isikhathi usisebenzise ngenhlakanipho esikwenzayo singawuchaphaza umzimba lo suphathe kahle lithempeli kaJehova sisebenzisa sihambise ivangeli okwathintwa umhlobo lapha uzasinceda ikusasa so ukuhlakanipha khona lokho siyabonga ngizwa usithi wena impilo kayibuyele emuva sekhula siyangaphi sisiyaphambili sikhona siyaphambili bengalitshela iminyaka yami ukuthi lamhlanje selapha ngihlanganisa uphumnyaka lamhlanje kodwa asikhulise ngaphi sisiya emuva sokho siphakathi ukuthi kuchone uphila njani ngokuhlakanipha akungifundele uverse 18 kusiya ku21 verse 18 lingadakwa liwayini okuletha ukonakala kodwa gcwaliswani ngomoya khulumisanani ngamahubo lamaculo kanye langezingoma zokomoya hlabelani lenzele inkosi imculo enhlizweni zenu limbonge ngokuphela uNkulunkulu uBaba ngenxa yezinto zonke ngebizo lenkosi yethu uJesu Kristu ngcine khona akume khona lapha uPaul bathandikayo uxwayisani uma sikwalandela amavesi lawa susele evesini ka18 usiya vesi ka21 sikwalandele kakuhle uxwayisani uPaul la kulamhlanje phela ingqondo zihlala zisitikile ezabantu abaningi uxwayisani ukuhlakanipha abanye esikuthola lapha ngokuphila ngokuhlakanipha sukela evesini ka18 uyazi ngithola amanye amazwi akakhulunywa nguPetro Petro oqala ngo5 verse ngo8 uthi bantu ake nilibe sober uthi ake nilime ukudakwa be sober be vigilant nxa iba uPetro uPaul la uthi abantu ake bami ukudakwa ukwathi indaba yokustika kade ilanguage ekhona vela sebadalena kuyastika yes into esitayile la so uthi yena uPaul ake ni makholwa ake nime izinto lezi ezithundubeza ingqondo ikakhulu abesele literally sibili iwine ngoba uthi hayi lokudakaya ke ndimukunatha onanzelele mina le nxa ungabanjwa ngamapolisa kuthiwa udayiwe angakudubela umzilo straight bethi hamba kona pha awuhambi emzileni o straight angithi phela uyatatarika uJesu uthi bandla ake nilime ukudakwa into zenu kazihlambuluka kaziqonde inkulumo zethu awunanzelele umuntu odakiwe okubamba umlomo khonapho indaba oyitshoyo yokudakwa ile ngqola phambili empilweni yomuntu omutsha uba yini umuntu ahlathi esakhula ahlabanjwe athunjwe ukunatha ahlale dayiwe susele kuseni ngoba thesiso sikhuluma sobahle bavuka bayima emagrosa kule ngqola phambili njani kule ngozi bani nxa usiyaphambili ngenkulumo yakho kumbe nxa siyaphambili ngenkulumo zethu zonezi kasike sibone ingozi ekhona ngokuhlala udakiwe alright sayifika khona phansi right qala vele ujayele ukudaka imizwa le isithundubele angithi phela lokucabanga le indlela abayithi reaction time yakho indlela oresponda ngayo wenzeni izinto sokuthundu lobuhluphethe kuya affecta la ngale even sesikhuluma ngomtchado wakho impilo yakho nje in general kodwa lapha uPaul uxwayisayo uthi izihlobo ezithandekayo nxa sifuna ukuthunganyelwa ngumoya ake nisibe ngabantu abasoba alright inkulumo zethu ngeke ngathi umuntu odayiweyo inhlamba azikhulumayo awuze umuntu esekhulumi uze umuntu ethi hayi ukuthi ngandayiwe
yikuthi ngenza lokhu ndidayiwe uJesu uyasikhuza akeni sibe soba singadawa asenzeni izinto eziqondileyo singayihlanganisa lezi sithi spiritual drunkenness sizafika khona lapho kodwa ufuna esikuchoyo yikuthi umoya oyingcwele kawusebenzi kumbe kawuphili emntwini odayiweyo ongekho soba sikhangela ukuthi sibe soba ingqondo zethu lama decisions esiwenzayo lapha ku frontal lobe lapha engqondweni le kwenziwe ngumuntu onjani bakithi opheleleyo okwaziyo akwenzayo ngoba izinqumo esizenzayo ngeze nginaphakade kwenza njani udayiwe. Right. Yazi maforo ungicabangisisa indlela futhi umpostoli Paulus khuthaza ngayo ku 1 Corinthians 6 verse 19. Athi kalikwazi yini ukuthi imizimba yini ilithempeli kaMoya. Right. So uthi ukuthi nxa kuyikuthi sizaletha ukungcola konke emzimbeni leyi umoya oyingcwele kasoza hlale lathi. So kuthi ukuthi impilo esayiphila ngeyenkohliso eyenhlamba eyokudakwa and umlobo kulibhalisile lapho ukuthi umuntu odakwe lokuthi wenzani vele uyabe ngasabona okunye esokuthedlwe khona ebona ukuthi usewonile kumbe sewona kunganani. So ngizwisisa lokho mina ukuthi impilo yeSkristu ibuya ihambe ngoiphelele umuntu wonke ingqondo umzimba umphefumulo ingozi esilayo njengamaKristu ngeyokuthi singani sikhathazeka kakhulu ngomphefumulo kasilandaba lokuthi umzimba yikho singani sithi akulandaba ukuthi udleni kumbe unatheni kodwa umpostoli Paul lapha nxa esilethela lokho uya ukubeletha kundawonye ukuthi kufanele siphelele umuntu wonke aphelele ukuze umoya oyingcwele ahlalela indlela olalutho esingabenza nxa singabadakwayo ngithi khumbula kuthiwa kule indawo lapho banatha khona obabathize baze behloko khona ukuhamba kuthiwa behamba bonke betsheda ngamabhruku phansi akunatho ngalwenza akithi mfundisi uyakwazi wena uthungamela abantu abathi isikhathi eside abanye babanjwe iganyavu bapenzisa okunye ngokudakwa kumbe ama-drinks wantu kuyaspayikwa ukuthi wena so ingozi lokho qaphela nabantu labo bathini izinto ocina uzenzile yona lezo cansi ezikhulunywayo abaningi bakwenza bengakulungelanga kungasisikhathi sakhona ngani ngoba bedayiwe. Ukungezelela khonapho nginanzelela ukuthi ngitshwele kukhonzeni kwethu kwezinye izikhathi sigcina sesilulaza izinto ezingcwele ngoba imkhumbulo yethu ithundubele ngeyindlela lokhu kuyalimaza ini ingqondo bemfule mfukuza ukuthi yana kumele bamkhonze ngengqondo ezenjani kuyini okumele kube lendonsela engqondweni yomuntu ekumkhonzeni uNkulunkulu ukukhulume ngakho ngabo frontal lobe lapha ukuthi ingqondo zethu kumele zibe sesimeni esenjani kwenzani ukudakwa engqondweni zomuntu khangela ukuthi abantwana baka-Eli mfundisi benzani alright then ukhangele kuthiwa ngobani laba onadabu lo Abihu ukuthi nxa basebe edakwa babengalala even labo omama ethempelini so ngiyakumqondo lethwe ngusisinozi laphana ukuthi vele umkhumbulo wonke wehluleka ukwehlukanisa izinto ezingcwele lezingangcwele yikho esithi lapha ekukhonzeni kwethu uNkulunkulu bekufuna ukuthi sibe sisoba and sibe sesiworshipa in spirit umoya kaNkulunkulu mina ngicabanga mfundisi ukuthi lokhu kukhonza mhlawumbe kwesinye isikhathi esikukhalelayo okufuna kuvusa amadlabuzane sikholise sigide siginqe mbone ngani iworship enjalo iyasivezela kahle ukuthi siyabe singekho soba ngoba lapho worshipwa khona umoya oyingcwele ekhona ethinta inhliziyo bekumele sizinze sihlaliseke sizihlole simamukele uNkulunkulu njengombusi thina singasebenzisa njani ukuhlabela ukuze ukhulise inkambo yakho nenkambo yethu yokukhonza na indaba leyo kudakwa yenza umuntu angadakwa nengathi bahlabelela bathi okunye kuzingoma okuhlatshelelwayo even enkonzweni khathesi uyakubona ukuthi hayi lapha abantu badayiwe la ngokwemizwa
eshaywe i-bass guitar echaywe ebhawa yesitshaywe ebandleni andiyakubona ukuhlabelela kwakhona uzwe lokuphakamisa kwakhona ukweqayeqa okwenziwe ebhawa yikho kusenkonzweni so kasiqapheleni nxa kubuya ku-music i-music ngenye ithule eqakatheke kakhulu ku-worship yethu qaphela ukuthi worshipha uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba kumbe lo owawayo ingilosi le ngoba uyakwazi uSathane i-specialty yakhe i-music angithi be so abantu abaningi sesithunjiwe lokuhlabelela kwethu kwemizwa sizijabulisa nje kuphela uze bekumnandi echurch besikholisa bekusichaza igroup leyo esichazayo ungananzelela ngiyaphila thu imizwa yabantu ingalethi udumo kubani kuJehova esikukhuthazayo yikuthi katheni sidumise uNkulunkulu sithunganyelwa ngumoya oyingcwele siyabonga Nginanzelela ukuthi ekukhonzeni lapha umoya engcwele udlala indima enkulu kakhulu okungangokuthi lathi kasiphileni impilo ezizavuma ukuthi umoya engcwele ahlale phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu. Ngisengizwe amafolo lapho uthinta kakhulu indawo bana singasebenzisa kanjani ukuhlabelela. Bathi bona ungabona ingoma esenza umuntu ahlanye azadlalise inqondo zakhe. Ingoma le ngayithinti imthambo yomcabango wakhe. Ithinta nje imizwa yomzimba wakhe. So umuntu ohlakaniphileyo udinga ingoma ezakuthinta ingqondo zakhe. Ngoba ingoma zilamandla okwenza okulungile lokunjani lokubi. Ngemva kwengoma ungambulala umuntu kodwa ngemva kwengoma ungamdumisa abani uNkulunkulu. So ukuphila ngokuhlakanipha ukuqaphela bana lasezingomeni silalela ingoma ezinjani ukuze sikhule ukukhonzeni kwethu. Ungathi wakho ukugcina ubusosikhulekela. Siyabonga abalaleli lababukeli. uNkulunkulu asibizela kikho impilo yokubalekela isono lakho konke ukungcola esizuza kuphela ngamandla esiwazuza kuJesu. So kasifuneni sifunisiseni impilo ehlambulukileyo sikuxwaye konke ukungalungi ngoba uNkulunkulu uzaletha yonke imisebenzi ekwahlulelweni. Asicimezeni sikhulekenini. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini kalihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Siyabonga ukuthi usichasisele imfihlakalo yelizwi lakho lapho esiphila khona umnyama ungani uyikukhanya ukukhanya kungani ngumnyama vele kugcwele iconfusion ensukwini zokugcina. Sibonga ukuthi ucacise usibizele kuhambeni njengabantwana abahlakaniphileyo. Sicela umoya ingcwele ngani ngathungamela izimpilo zethu sibalekele isono siphilele wena sixwaye konke okubi silungele ukuza kwakho kwesibili. Sikhule kumthandazo lo sikholwa kuYesu inkosi yethu. Amen. Amen.